Acholi matie Uganda, acholi matie South Sudan. Un manongi diaspora. Kamoke kan mati ye. Acholi live streaming ni mapobri. Mapia karo. Chabira chiela ngej. Gago district Renyo. Dano mano tech full NRM makaluni honorable Chen. Well, ma ene yeno bir won kom pa en Harahem. Me Agago district. Kun gange akumot. Tin eni kom chawa ni mafudiaki report modonya nyurati kama lengi actually me Agag district urwenyu honorable Anywar Francis kono entity honorable councillor me Lukole sub county ma ene habering choke Agago town council ganga be choke kunu profile mukane kono tieni en former chairperson me Paxmex kay nena chelma wakero i thumbnail me video man nyuru logo pa Paxmex pe joma pe ngeo pian mogono itichen in full tieni pade agago kido beam community electricity uh, commission, that is Paxmex. So in being machal shock kun gin mak wayne ne en kiluni pressure ngur tiga winyini nen chal be pu wa hot yat ki pressure mo chakano chi wa kuono rwenyo to pa cheno wel kono beno bino ki pressure more leading to burst of the blood vessels from the brain kun be chaka tu ramano en peno tiki history mitwon pressure which cheno wel mo chere ot kalwae chi maukati ma chawlwak chi kuono to kirwenchot donc mani wabin yang details mukene mapol la ditu kono be la rem Salim Saleh ma tek madano ma gago district ngeo en kinying ni word pa Salim Saleh nyoni wota Saleh jo mukene be luo en ni Salim Saleh projects pa Salim Saleh ma ngur katani en be no tika holding ya gago chalo ngom peto yen benetie ikin gama anywangi ni kere maber twal be one of the most vocal councillor ya Gago District Council kun advocating for environmental conservation turu peto yen gange kai oye I kabiru makilwoni lokole inono rumogo ki yen chalo kala tuch wiwiu bene projects mogo mi fu chalo pegu nyoni pigari kidong poultry bene tigange details mukene bikati foy matek